Dobar dan i dobrodošli. Moje ime je Ibrahim, a vi možete me zovete Brohamoć ili Outliner BRT, ali to je manje bitan deo. Dobrodošli nas u još jednu epizodu Pixel Survival 2. Kao što vidite, moj inventor je malo drugačiji zato što sam radio neke stvari off kamera, ali imam neke stvari koje želim da uradim u ovoj epizodi. Na primjer, da u početku epizode otvaram neke chestove, pošto sam dobio jedan zlatni ključ i nekoliko silver ključeva. Ali prvo moramo da vidimo šta ćemo dobiti na daily free giftu. Hajde, molim te, nešto dobro, ili combination scroll. Hajde, molim te. Dobro, silver key, okej, to nije loše. Okej, prvo ću otvoriti silver chestove, pošto one su najmanje bitni. Okej, nisam baš i ništa pretjerano dobio, ali sam dobio sam naravno silver key iz silver chesta. Ok, copper armor, to je bolja verzija mog armora, pa se ne žalim baš i mnogo. Ok, da, većinu ovih stvari ću da izbrišem ako mi ne trebaju. Da, ovo mi isto ne treba, nije ovo. Ok, za sad ne dobiju, ej, čekaj. Vidio sam neku stvar. Ovaj šta, blue staff. Ok, radi 21 damage, wow. Koristi manu, ok. I zadnji silver key dobio sam... Oh my god, combination scroll. Dobio sam combination scroll. Ako ne znate, combination scroll je u stvari veoma korisna stvar. Ok, sad da otvorim zlatni chest. Molim te da bude nešto dobro. 3, 2, 1. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Swordcast. Ozbiljno. 3. Pa, malo je reći da je to bilo veliko razočarenje, ali preći ću na drugu bitnu stvar ovog videa. Vidite li ovo? E pa da, ovdje smeltujemo stvari. Znate li onu perecu od prošlog videa koju sam craftao i rekao sam da nisam znao za šta je? E pa da, iskoristio sam perecu da bi je dao ovom Frankensteinu i on mi je magično dao da uđem u ovo, zato što sam mu dao perecu. Nadam se da uživa u njoj. Znate onu combo knjiga 1 koju smo dobili prošle epizode? E pa da, trenutno sam dobio sve pare za ovo i mogu da kupim combo knjigu 2, pa ću to upravo sad uradim. Oh my god! Wow! Oh my god! Evo je combo knjiga 2 i sad sam praktično sirotinja i ne mogu ništa da kupim, ali to je u redu zato što imam ovo. Naprimjer, mogu da napravim drvenu masku, mogu da vidimo, mogu da napravim skull masku. Čekaj, skull maska. Bukvalno mogu da napravim mnogo bolji armor, u tome i fora. Hollow staff, wow, ok, čekaj, da li imam staff cast? Jabuka, odakle da dobijem jabuku? Ok, malo sam zadnjo, izvinite. Ok, kao što vidite, ovdje sam se odlučio za wood mask, samo da uzmem i combination scroll, za dodatnu šansu ne bi failovalo, zato što šansa u stvari jeste veoma mala, pa zbog toga imam i combination scroll i ponadat ću se da ovo uspije, molim te. Ok, uspjelo je, to je to, nice. Sad mogu ovo da stavim na svoju glavu i... Molim te, da, evo. Imam manje healtha, ali imam više agility i više mane, to je dobro jer mogu više da skačem okolo i mogu više da koristim ovo oružje. Ok, i sad nemam više mane, a trebam da uzmem, evo ga. Big mana potion. Evo ga. Ok, možda nisam to trebao da iskoristim sad. Ali imam combo knjigu 1 s kojoj mogu da napravim mana potione, pa se i ne brinem toliko oko tih stvari. Ja sam originalno planirao da u ovoj epizodi odem u survival i da preživim dok ne ubijem boss fight. Ali naravno mislio sam da će biti malo predosadno dok ne dođem do boss fighta, pa zbog toga sam odlučio da malo promenim plan. Odlučio sam da bi trebalo da odem u Grasslands arenu, gdje bukvalno se boss spawna u 3 minuta, a mobovi su jači nego u običnim Grasslandsovima. Pa zbog toga mi poželite sreću.
vidjeli ste to, znam da nisam uspeo, znam da nisam postigao ništa, ali sam srećan zato što sam ga za malo ubio. Pa zbog toga mislim da bi najbolje bilo da ga ubijem off kamera, pošto stvarno ne znam ko želi da vidi još toga, osim ako vi ne želite. Mislim, mogao bih da streamujem kako ga pobjeđujem ako to želite, ili čak da ga pobjedim off kamera. Vjerojatno ću da ga pobjedim off kamera, pošto da, kako bi vam skratio muke, ne morali to opet da gledate. Sam dobio ideju, pošto ovaj boss iz arene je kao pojačana verzija bossa iz survivala, zašto samo da ne odem u survival i da ubijem tog bossa? Da bih, znate, imao bilo koji content. Uradit ću to, ali neću snimiti survival dane, pošto trebam da čekam do dana 6, a to je možda neki 10 minuta. Evo ga. Šta? Ček. Zar nije trebao se pojavi boss? Evo ga. Ima mnogo mobova. Oj, to je loš. Okej, moram da ga ubijem sad. Okej, ovo je intens. Da li on ne može da preskače zidove? I ubio sam ga. To je bilo lako, to nije bilo toliko teško. Okej, mislio sam da će to da bude mnogo teže. Mislim da je ovo dovoljno za ovaj video, mislim da smo dovoljno uradili. Za malo sam pobedio jednog bossa i ubio sam jednog bossa. To je dobra stvar, ali možda ću još malo da grindam off kamera, ubit ću onog drugog bossa ili off kamera ili ću da streamujem to. Zavisi da ako mi ne bude bilo mučno. Ali da, nadam se da ste uživali u ovom videu. Vidimo se u sljedećem videu i pozdrav. Ćao!